دم باش تماشاوان هجا جا 25 جوتمه اف بازار روجا آگاهی جوالی می روزنامه‌وان سلیمان احمد نای گرتن. سلیمان احمد خلق عفرنیه خبات روزنامه‌وانی روجاوای کردستان دامشاندن. د پیواژه ایریشن دولت داگرکر سر عفرنه و داگرکری عفرنه کده و خبات کی مزن مشان. پشتی داگرکری کل سر عفرنه چه بو؟ حوالی می روزنامه‌وان سلیمان احمد جبو خبات خواهد دوام بکه در باسی باشور کردستان دبه. لی جبر روشا وفات یاد مالبت چه بو؟ باوی سلیمان احمد وفات دکه. سلیمان احمد جی جبو سرساغی سردان مالبت پشتی 5 ساله جاره کدن ودگره روجاوای کردستان. دکره ودگره د دری سیمال کرا بر یا رسمی. پیدا که حتی وی دمه دنگ خنک. لی د 25 جوتمه یا 15 روز بره دم کوسلمان جارک نتخازه وگرد سر کارخا وکو ایدیتوره کی آژانس روز نیوزه پیدا که سلیمان احمد در روینه حتی چند روزه ت آگاهی ت داخلی کی جناده پشت چند روزه آسایش دهو که یعنی گریدای پیدا که آسایش پیدا که داخلی کی به شرم داده دبش برگو خباته کی و شرط یه پکه کی دکه وکو کوسان کی پرسوجه کی مزنه وکو سوجه کی پیناسد که وی دخوازش خرابخه بهانه رواندنا حوالی ما روزنامه‌وان سلیمان احمد. ابنا ایرشه یکی سر روزنامه‌وان و سر روزنامه‌گریه یا در راگهاندنا آزاد باشور کردستان تایبت لاوری داده کرن. 2016 داجی نوچگان روز نیوزه حوالی وداد حسین هاتا قتل کرن به دستی پیدا که بری اوجی سرداشت عثمان 2016 سرداشت عثمان بو وای نتنه کیل پیدا که را گوتی ناد د باشور کردستان ده حتی اندام پیدا که وکو سوران ممحمه یا گوتی آلترناتیو بارزان های او جهات قتل کرن. اف پراتیک و سوجن پیدا که خاد سپرن ذهنیت کی چاوا پیدا که چما واناده که خبات روزنامه‌وانان سازین راگهانه داکو زور اکل سر پیدا که بکن پیدا که مجبور بکن کودفش وی پراتیکان برده چنه تایبت یاره یکتیار راگهاندنا آزاد خباتن چاواد دمشندن دوی مجارده اما گشتی وی مجاره به حوال خای روزنامه‌وان را حوال نالین دجله را و حوال دلیار جزیره اگر کو آماده به بریا سکایب اوجی به حوال رجد بیشن حاضره حوال دلیار جزیره هفسرو که یکتیار راگهاندنا آزاد اب مرابه بریا سکایب ام دست بکی بخیراتنا و هر دیاد کن گلک سپاس حوال نالین ام جماعت دست بکن سلیمان چما هاتا گرد؟ يعني اساس گرتنا سليمان مروف تاني وكا بويركي منفرد نكاره دست بگیره بلكي ايرو نها بوبازداروش ام گرتنا سليمان نقاش تكن او درو جوامده اما اساس بالهمبري چاپمنی طيبتي چاپمنی مخالف يكون دختا پدكي دواشان گرید که زختکی دبن زختکی پر مزنده جبر aslında همو روزنامه‌وانین کو آلیگیر جواکینه جبوی راستیان راگهینن مافه جواکیه کو مافه اساسی مافه راگهاندنه یعنی جبوی به پار بهلن هر تم نابر روزنامه‌وانین کو لپای حقیقتنه نابر و دستلاتاران نزده باشه یعنی اف راستیه که جبر هر تم روزنامه‌وان شوبتاری حقیقت دیگن گلکی بویر یکو چه دبن قصورين يانجي كيمانيين دستلات يكو هنا رادخين بيش جوان افيا چه گندلي دبن افيا چه پرسكريكين مجارين نهال اگر ما شمبرتيار باشور كردستان ده بنرخينن نزكاتي وانج مثلا داگر كاريره نزكاتي وانج مثلا هفكاريا وان هزي دربره يعني بوليتيكاي وان يه نراست وانا دشفرت کن جبر به چاپمنی مخالف دبن زخته که مزن ده لباشوری کردستان ام بویرا سلیمان جی انجا وق بارک منفرد نه وکی زختن لسر چاپمنی راست راست گریده یم لازمه بگیرندست ابجی زختن لسر چاپمنی اساس زختن لسر جواکینه جبر چاپمنی ارکی و سرکه yani civak agahdar kirine, jibuyerin agahdar kirine, şiar kirine, hamu çi derbar
همو بشن جواکی این کو هنه پویتقا این کو هيا روشا جواکی این کو هيا ده هر وارد آگاه يعني آگاهدار کرنه دما زخت لسر چپمنی چید بده اساس ده زخت لسر جواکی اجبر و لحمو جهان ده بطيبتي ولاتين کو خو به دموکراسی بناف ددن نزیکاتین چپمنی ره وکی پیوان سرکی دموکراسی جبر و گرتنا سلیمان جی مرو دکاره زختن لسر چپمنی جی اساس بتحمليا لهمبري ازاديا رامانه بتحمليا لهمبري ديمقراطيه بتحمليا لهمبري دنگ مخالفه اساس مروفي رنگي پناسب که بلکه هم باشتر دبه جبروي انها بلکه هين شمبرتر روشا سليمان دز بگرن سليمان كردك روجاوي كرسانه لور كردين لور سياستكو لور هي پدكي جنا راضيه جبر راست ولات باريزيا كل فر هي شورشا كل فر هي بالتمامي بسياسة كتير مشاندن روي رسمية بدك إفشادك دشفرتك الروجناموان شو هري زيادة كوج فيرا بيشنكتي دكين جبنا بيا ده أساس ده كسادة سليمان ده يك نزكاتين بدك يعني همبري جشتي شبمانيا مخالف دو نزكاتين بدك الهمبري كردن روجاوی کردستانی به تایبتیجی کردین کو کوچبر بون عفرین کو راست گلک ایرشکاریان داگرکاری هاتیه درو جامعه ایرو ده مالباتا سلیمان جیک جون وان مالباتا کوچبر بویه سلیمان بخواجی جبوی وی کاری بمشینه نهار لباشوری کرسان کاری روجاموانتی دکر یعنی پر عالی مرو نزگاتی دکاره نزگاتین پدکی هشمندیا و بتحملیا و یا نمونه سلیمان ده دست بکره براستی از دخوازم هنک بیلان چابا شش ماه داویجی هنکی ببیر بخینن بلکه مرو هین بهتر هین شنبرتر جی زینیتا پدک چقاسی لهمبری چپمنی بیت تحمله چقاسی بن پیکرینین ما فی روجموانه ها بلکه مرو باشتر بکار بل سر وان دانه جی نقاش بکه بفکرن تنه وا شش ماه دست بک 1023 ده لگوری رخصتنا روجموانه سینورناس رسفه حتی داویم حتی ما ایلونه اوی افدانه در دوره 20 روزنامه‌وان لباشوری کردستان هاتنه گرتن یعنی اف یعنی دانه که پر بلند در ناو شش مهانده دیسا سندیقای روزنامه‌وان باشوری کردستان جی را گهاندنه کو دوان شش مهانده یعنی 1006 مهند اسپیک 1023 ده 44 بن پیکرین آزادیا یعنی لهبری آزادیا رمان هاتنه گرن لهبری روزنامه‌وان هاتیه گرن وانات ما ایلونه ده اره يعني ابي حتى ما هايلونه يعني جداس بيكا 1023 حتى ما هايلونه يعني ابيا دي سنتنا ابيا ده 1022 ده ذاتا ده 1022 وكي واجب بحسكر روجنامه‌وانينكو جندالين پدكي اشكراكر افشاكر شيرون هاتا گرتن 4 سال جزا لهاتن بري چبركو گندالي ريكولين سر گنداليت كر 4 سال جزا لهاتن بري حتى ناجي قال لك روجنامه‌وان دبن يكو بتايبتي لسر گندالي پدكي ليكولين دكن و چان چتكن دبن زختكي مزندنه دولت تركش جان دوندارش برگو تکلیوانا بداش اشکرا کرد دانگرتن يعني منطقيه که بله كريارينكو روجنامه‌وان دكن بتايبتي هم پویتقاین چه دستلاتی آبوری دبن سیاستا وان آشاشیا کو هیا چه دالی راندخوریا کو هیا دما افشاد کن دیو راست جواک لهمبری وان آگاهدار دبا و روی راستین ای دستلاتی فهم دکه اگر امر راستی پدکی دست بگیرن راندخوریا هلی مزن باشور کردستان هی دیسا اگر امر مجرا سیاستا هندورین و دروده بنرن سیاستا هندورین هری زده پدکی partiye ki ku çil başvuru kursan dibe çijil parça dine kursan dibe pedeke kijan partiyere dinava tekliyen başlaya da ali hundurin de jine dinav siyasaki başta beşine disa dervede her izide be dagir kerana dinav tekliyen de evana hemu rojnamavan de derbare van siyaseta pedeke de Süleymanji yek jwan kesana ku her izide hevkariya Türkiye ya pedeke şifrekir دیسا هفکاری پدکی کریاری وانی له پرستان مدیا دشفره کرد دیسا گلکی نوچین درباره گندری دیکو هاتیا چکرن اما همون راست دستلاتا پدکی حساس دیگه جبونا بیا هدف گرفتن سلیمان جی نتیجه که تصادفه یعنی اوان تشتی کد بشن کاری به شرطی که وانا قلفین جبوی
تدید روزنامه‌وان گرتن لسر وان کردن دو دنیا دچار رشکی مزنه جبر به جبو جویارا قلب ببینن ده اساس ده جبو بجنم روزنامه‌وان که ام دگرن نکارن ویا جبر بخو قانونی وانه نه قانونی که پرستنا روزنامه‌وان هوان بپیدکن جبر جبو وان قلفان جبو او سوجین خو وشیرن وان قلفه بویرن گیدی بینن دراستی کی با هکو ما سليمان نب لهرم الصورة رجالنا نشجت كرن بصالنا جنور نشجت كه باش يعني اديتور باش عربية او جينا كده داي او parça جينا كده داي حكومة هرمية چمال ورد كاره با هيك فرمي نشجت كه راد جهينال والرسمية رسمي داري را در باس بويه چما دفگره ده gitmek ببینیم چی yani دخوازم وی بجم که انجام قانونی بخواهی داتینن به فکر نکی پر مزنه ویا جی جبو اجرای گشتی و شیرن قلفه می‌ویرنگی چی دیگه او قانونی کو جبو حکومت هرمی کو هنر ما جبو تنه استعمال کو و زاخو و دهو کو هولر در باستره يعني جبو نويا يعني مرو قانون وانا وبحث قانون كير قانون وانا ده حزر حفته در كتير راجعنا ده حزر حشتا 22 إيلون ده هاتير نوكرن مرة قانون بخنا قاشو قانون راجعنا ده بجا ما في آزادية نرين هيدر فقط صار عرضه روش قتنا وسا يعني قاتل كرن ده وداد حسن هاتا قاتل كرن يعني سرداش عثمان هاتا قاتل كرن وقالك روزنامه‌وان هات زنداني دانا يعني شو يعني قتل يعني ما في جياني يعني ما في هري خزائية هري إنسانة كيه السر دجي شو روزنامه‌وان يعني قتل كرن بخو قتل كرن روزنامه‌وان بخو جبوا كور شافت صندنا كي مازن بدين شكرن قتل كرن ريا هري تونده الكلا كافيا ودك قرتن هي لعالية دن جبوا كور روزنامه‌وان كاره خبي حساني نكين پر أصلاً جين مازن أنا نتني ترى بيجم نتني إنها أجانسا روزنيوسي يعني نوشجهاني روزنيوسي تهنينا روزنامه‌وان إنكو يجدر عندنا مخالف قالك تلفزيون إنها كل باشور رسمي وشانجريت كن نوشجهاني جبر يعني يدني مخالف هنا نكارم بتشن هولير زاخده نوشان شيبك يعني وصا ناف خودش سينورة كي برستور دانينا روزنامه‌وان إنكو ند خطأ بده كده بن بسني مالا برزاني ندن پرسن سیاست آوان ندن نهایل روزنامه‌وان تیجی بکن یعنی اگه بخواه ده هر وارد انسان دکاره و ببیجه هر جوره ایرشکاری لسر چپمنیه هیا به طیبتی چپمنیه مخالف ایرشکاری که پر مزن لسر هیا تنی ردیدن کی جان روزنامه‌وان کو روزانه پسن سیاست پدکی دادن یکو چاوی خوش گندلیه وارد گرن یکو معاش خوری وانه یکو اساس ده هاتنا كريم بس هناك جوانا ما جوانا نكر بيجا روزنامه‌وان جي البته مهري داوي ليستا هناك روزنامه‌وان ديت كونها چپمنه پدا كده کار دکن هناك جوانا مهانه $30,000 ج تلفزيون كي گردي پدا كي بگرن البته كي دنگ خوش وارد در ناخينن يعني تاني روزنامه‌وان انكو هات ويرنگي يعني نه ما في جواكت باريز نه دنگ خو نه دنگ جواكرات گينن اكو او جراند خورن شركه وانا تاني جوان ایکو پس نوادن تنی جوان ردایی نکه ابجی پر سینور داره شو باشه که پر الید اجوا که یعنی کسی مکه پر بچوک صنف هذا سلاتار ایکو وقت حتی مالباته که اشتی بله تمثیل ناکه خطا وان پروپاگاندا وید که تنی وانا دکارن راحتی هناك هرمن بهدینا و هناك هرمن دن باشور کورسانی تفگر بکن جبونا بیا از زخت لسر گشتی چپمنیا مخالفه مرو لازمه لسر بیا هم رابسته هم جی افشا بکن بله هفله دلی رامتن جماعة ومخير هاتن قالك سباس سلاف ورز اشترى مصطفى وش هفلا نالين ر وش حمى تماشاوان روجافاتي بيرا سلاف وحرمات هفله دليار وكو يكتير راجعنا آزاد هرداوية وهناك داخلي وجه هبو بشتي وجه هناك خباته وهبو آگاهی و پارو کردن برای تلویزیون رونایی و بحث دانستان بسندقه روزنامه‌وان باشور کردستان و ادامه گفت برسه من ندان ده دوی چارچوبه دا چارچوبه خبات و دا آگاهی نو خبات نو مر پارو بکن چنه بله مصطفى شخوا دسبیک ام وکی اختیار گهاندنا آزاد وکی ارکه کی خوا ام دوی درباره دکتن تفگره ده یک سلیمان احمد جوانه کی روجاوای کردستانیه بسالان دناوا ویشورش دکارو تکوشین دایی مشاندن دو خوشی اندامه کی اختیار گهاندنا آزاد جبر و یکیجی براستی ام
يعني وكي اندامك خو وكي فردك خو ام كتن تفقرد دانستندنا ما بيكتيا يعني صندوقيا روزنامه‌وانان یا باشور را چبو برسوان براستی نها حوالا نالینجی تشتا گوت چما سليمان لسليمانيه قريب وكار بك چما الهوليري نكار كار بك عيني بوي چرچوبه ده يعني برسوان او بو چما روج نيوز خبر داي مترو ندايمه ام آگاهدار جوه مرسلینین خبر ماجینینه ما بوی رنگی جوان را گوت ج صندوق روزنامه‌وان باشوری کردستان را ما گوت ام وکی يعني روج نيوز او سازيه گله دخبته اما ام وکی یکتیارا گاندنا آزاد كل باكور رجلات سوريا سازيه كي فرميد لسر كاره وسليمان اندامه كي ما ام جوار دبيجن بيشترا نما برسفدان يعني دوي استيدج بركو براستيجي ديار او صندوقجي دبن فرمانداريا بدك بدك جوار به برسف بدوي بد ندن يعني او قاس جبر بريا نهاجي تكليه ما بوار تشبو قاشو دنافبرا ما واند بروتوكول كات امذكرن وكي كتيارا غاندنا آزاد و صندوق روزنامه‌وان باشوری کردستان اما جبر دستوردانا رایدارن پدکی و جبر مجارن يعني جبر واني خستنا مجارن سياسي مجارد او اكتيف نبو زيدا براتيزا نبو يعني براستيجي او بأوايكي يكسر لغوري سياسة حركات دكن لغوري سياستها بدك حركات دكن جبر ويجي يعني ايدي نما برسفدان او دوي عستد ما شخوا تكليه ما بناوندا مترو جيرچبو ب انك روزنامه‌وان جي لباشوری کردستان جاردجي ما نامه جدربي داخوانيين فرمي گما برايا گشتيرا پار وکر ما نامه شاندش کو مليا کمیته پاراستنا روزنامه‌وانان جاردج رخصتنا روزنامه‌وان سینورناس ج یکتیا روزنامه‌وانان آن دولتی را مریکر یعنی دوی چرچوبه ده ما هول دا کو ام هر کسی پی بحسینن برسف ج رخصتنا روزنامه‌وان سینورناس وهات يعني برسف هات هنك آگاهی خواستن ما آگاهی جی بوان را پار بکرن سلیمان کیه و چیه و لكور كار كريو ادعاين كوبي هاتنا قرتن شخوا برساوان او بو دبقو سليمان ند مجارن روزنامه‌وانيه دهاتن قرتن ما او برسف داوان ما قلت شخوا روج نيوز جبركو لدجي يعني نل لدجي قانون باشوري كردستاني لي بلي لغوري بدكي او لدجي سياسه وان تفدقارش بركو راستيا وان قندليا وان اجرايا قشتيرا اشكره دكش برويجي مجار صديق رداي يعني خباتن سليمان ير كارن روزنامه‌وانيه دربيوي ام باش سليمان ناس دكن سليمان تي خباتن وي كل دربي ياسا وقانونا ب ناكه يعني جبركو مال روجافا بصالان بهبره كار كريه عفرينه ده شخوات الشرع عفرينه ده سليمان يك روزنامه‌وان هري چالاك يك ديمن شر بن بيكرن وسوجن دولتا ترك برايا گشتيرا پار ودكر یک جوان بو جبر ویجی دناری نامد یک گرتنا سلیمان به فرمان دولت ترک و بداخواز آوان جاردجی پدکی بوی که دخوازه دربیل روز نیوز بخواخش برگو نهال باشوری کردستان یک يعني اجانس یعنی سازی راگاندن یکون نرتیا خطا راگاندن آزاد براستی دکه و پدکی وان شخور وقت خطر دبینه روج نيوز وكي اجانس جبر ويجي يعني ما دليار يعني بدك خطر دبينا راستا فقط انها يدي وكو بارينينا يعني انترنت شبيه ميديا ديجيتال شبيه يعني بدك بترسه وروزنامه‌وان بقرب وانا دكار سر كريار خافشره يعني خبات برفره بيه يعني هركز دكار هر شيء چه ببینه سر بريام ميديا ديجيتال و بريام مالبرن انترنت باروا بك بله راست مصطفى يعني او ايدي نما دكارن سوجو بن بكرن خو بشيرن حر آگاهی تيم بار بكرن لي هري كيم او دخوازن يعني دباشور ده سازيين كو غريدايوان يعني ام ميناك بيجن نها هنك سازي ين راگهاندنه ين كو هري زيده پراد دنجي غريداي كسايت اندمالواتا برزاني يعني آرين مسعود برزاني سازين هري مزني راگاندني بريفت به نيچيروان سازينا بريفت به يعني حر تلفزيونك حر سازيك حر دزگاهك نرق رداي كسايتك ايده اشبو خطاوان
يعني بروباغندا سياست و كرنين وان بكن يعني ام دزانن بدك ايدي فان سياستي خو نما دكار بشيرجي لهري كيم هولدانا بك ومصطفى باور بكن بدك ديروك تيزانين يعني نا زخت و زورا كل سر هات كرن داخياني وتفقرا خطر هاندنا ازاد وسازين كو يعني اوكي یه باشور جی ام ویجی ببیشن و تداخیانی جی ندا و چارنوس سلیمان ندیار با و نگوتانا وال جمعه جی يعني او دماغو کسکی دگرن یا جی دراوینن آگاهی نادن يعني بویرن خلیفانه کو جوانن جبو آزادیا گری کردستان الوان چیا شردکن خستن کمین آده بریندار رواندن حتى نها چارنوس وان نایزانین يعني درباري بويران تا آگاهی نادن لی دیار تفگرا کو خوا کارن راگهاندنا آزاد پیکانین زختک زورک لسر وان کر وان نچار کر کو او داخویانیا کو جالی اولکاریا دو که درکت او جی دوی چرچوبه دبو يعني پدکه گرتن و سوجن گودکه کرنین و دخت و خدمت دولت ترک ده تنش بو کار دکه و جبو پاراستنا دستلاتداری خو او چه جدسوی وره و بک بری نهاجی دیروکا پدکه تجیه يعني تصفیه کرنا روزنامه‌وانان سیاست مداران لکردستان لحر چار پرچه کردستان تفگره کی کرد نمای و پدکه شرعی و نکریه يعني ایدی اب جگل کرد را نما تکار وره وشاردن شخوا گندلیا کو لباشور کردستان دبجی نما دکارن وشیرن جبر کو خطا راگهاندنا آزاد لی مصطفى چت بجمنها او يعني ارتشا کی کو ریوبریا مالپرین مدیا دیجیتال جی دکن بریبه دبن جبویشی هولدان وان اف دنگ راستی وان اشکره دکه هر یکم تنبکن بگرن چاوا دولتا ترک لباکوری کردستانه بدهان سازیان راگهاندنه گرتن بصدان خباتکاریان راگهاندنه بنچاب کرن تنگاب کرن گلک کس جبروان وجبر سوجن دولتا ترک راویان باکوری کردستان و ترکیه نها اوجی همان سیاست دن مشاندن يعني ايريشن لسر عفرين وشنغال ولسر باكور روجلات سوريا ولسر هرم باراستن این مدیای و سوجن دولتا ترک رواندن و زخت لسر روزنامه‌وانان تشتی کو پدکه دکه جنا قطد همان چرچوبه ده همان سیاست اوجی دجمناتی و قرکرنا گله کرد و تصفیه کرنا بله اولا نالین يعني ازوار مداخنی آسایش هاولره پدکه دکاره اشکره پیشید همی دنیای به دولت ترک را دجمن کرد 100 ساله کردا قردکه کار بکه ریجه روکه ماسکش بو گریلا دشه دست به دستر يعني و اگر کو بهانه کو او نشاندن سلیمان جی بنوی بهانه ده کو پکه کرا خبات اکسری ده مشاندن جبر وی ما گرتیه يعني پدکه وسا دادکه يعني في داخلي بتشي وزد مرد كار شيرو وبك يعني شو بالتمامي او تهمت دراوه بس كو ما في بدكين ينا PKK'ye يجي بقرا يعني PKK كده بيجي هر PKK'يك يعني جي هر كردك از دكارم كردكي ما في من اجرتنا بيه ترك دبيجن داگر كرد بيجن بيا نها ودمي ويني شاندك ميذكرنا PKK ya Kurdan ra ya PKK ra وقت Türkiye yani ev ya naha bikijan hencete em farz bikin ku Süleyman PKK'ye iş ev mafdada ku devleta mafdada ku PKK وقت devleta Türkiye behzero bigre yani ev ya bukha heşmendiye ki liguri ferasata naha devleta Türkiye çiçim olsa ki çip bin pekirine devleta Türkiye hebin دبن چی ناوی داد که دبن ناوی اول گوری خود بیشن دنام نینو که داد بیشن ترور یعنی PKK او صد بیشن وسا مشروع که PKK جی تشته سیر و عجیب سوسرته بکو PKK جی به همان رید شو همان آرگومان بکارتین همان تگین هم بکارتین همان پناسه بکارتین تشته یعنی جبر به دام بیشن فرق PKK و دولت ترکیه اساسا دخوازن بالا بشین سروی جبنا بیا میزین دستلاتری PKK
یکم دسلاتی که کجبوی شورشگری که کرد ادام دایا ما مظلوم دا و حوالی نه لهمبری میتا ترکا او میتین کو هروش دستوان خوینا کردان ده هبو لهمبری وان چالکی کردن یکو درباره واده بریار اعدام دایی کیه؟ پدکه نه ترکیه بخوا اعدام تونه نه ترکیه اعدام هاتی را کرد ما پدکه لهمبری شورشگری کرد بوزی دبن باندورا بوزی نه دولت ترکیه جتر سوان اعدام دان شورشگری کرد جبروی یعنی او قصد بجن ج قرال خو بهتر قرال جه يعني ج داگر كرم بهتر هشمان ديا داگر كاريه دپاريز ج داگر كرم بهتر لدجي تبقى آزادية ايريش كاريك بيكتينه بتايبتي انها دام بحث سليمان بكن البته يعني ابيا تمامي نوچه کو چه دیگه روزانه خبات کو دمشینه مانه لباجاری او ربیبریا حکومت هرمه تد دسلات الور خبات دمشینه بسالانه الور خبات دمشینه يعني فعاليته کو دمشینه تندمهات تشتي مثلا مجارك انساني جي همرو لازم بالي بشي نسر جبونه بابي بي وفات دكه تي سردان مالبات بك دم بابي وفات كي دغاري ويدا ام مجاري انساني بلا تحملها اف د چند کرداتی ده بله افه يعني انسان دما جبوت هازیه دچن دما جبوت شتين جدا لسر وان هبه لفيرا بله او فراسات بله فراسات کرداتی هم دبیجن فراسات عشیری بله دوان دنينا براستي جبري او قصال لبشري كرساني خبات كشمان روشك وهذا نكد باساس ده وانا gerekçene gerek مرو ببيرنگي دز بگیر به تحمليا پدکی اصلا سیاست پدکی یا کو به تمامی خدمت داگرکاری به تمامی وکی ترکاد فکره بیرنگید که جبونو به استر چه بجم نه گلکی آژانس کو باکوری کورسانی فرمی بونها یعنی آژانس ور سرتیفیکات گرتیه فرمیه پدکی او دسالات کو ل ترکیه او سازی کو فرمیه لهولی لو دزگان چپمنی گرتنها وکی بدم دیها بو دیها گرتن انا فل اروپای دستور خو فرمی هر لگلک ولاتن جهانی و شنگریت که گرتن روناهی تیوی سردانه جبوی فرمیت کر لگوری قانون جدامات تخبتی برسوی روناهی جندا برسوی روناهی جندا ادی سال کلاکا وینها اوانا روجنی وسیله باشور کورسانه لگوری قانون العراقي لگوری قانون حکومت هرمه دستور خو رسمی ورگرتیه نوچگاهانه وه برپرسه وی دیاره لکو کاردکه دیاره روزانه نوچه کوچه دیگه دیاره جبروی وانا اساس تا قلفن يعني مرو جرك ببيرنجي دست بگره سليمان جيك كسين کو براستي بكار خباتي کو دمشان هم لروجاوي پرساني بنوچين خو تركيا عاجز كر كريارين دولة تركيا بنبكرني ويل عفريني روجاوي كرساني ابا تشير كر عاجزي دولة تركيا جه النهار باشوري كرساني هم گشتي روجنوس هم جي سليمان جي نوچه کوچه كر دستراتري جبر جبه نرازیه جبر به دروشک ببیرنگی درکت جبون یعنی گرتنک ببیرنگی درکت اما براستی تشتی که مرو باج بکشن سر افجی شرط مرجن زندان پدکیج گلک خراب نه ناشبن تو ولاتین کو قانون تد سروره نه لجهندنه نه هریکم لازم مالات وان هبید چه بکن لازم پاریزر وان هبن مرو آگاهی جه بگیره تمام هاروش سليمان چوه به سرشونه يعني كز جي تو آگاهی ناورگره نها عجبا چب سری بهاتیه نها جوار کو راستی هرمی قربان دستلاتاریا پدکه دنه میت پر سروره فکاری مروفی جیانی جی چد بن لسر خطر لسر حوالی می روز نموان لسر جیاناوی خطری هنه جبر جي کو ترکیه روزانه انسان قتل دکن مروف بفکاره جبونه به پدکه دماغو گرتنا دکه به ترکیه ناکه لیپرسینا کو دکه چی به ترکیه ناکه جبونه بیا اما اف انجام من پر خرابش باشور کردستان راتینه چند روز بره جوینا پدکه و یعنی که هبو دو درد بحث روشا خطر یکو باشور کردستان تر در بس بیانت باشور تماما رادس دولت ترکرن اونها جی دمک برج بایدن هوار واناج امریکا رابو اونها جی بحث روشا کی خطر دکنه پراتیکا و سیاست پدکی باشور آنی افداری اما دوی پراتیکا داشت دوام دکد همان وقتی داشتی دبیجا روش ما خطره پکی کی باشور آنی افی روشه یعنی مادام که تزانی خطره چما داشتی برنادی البته کی یکو باشور آنی وی روشه کو نها مخابن جوانی باشور کورسانی
جبر افق زخت لسر جواكي هي يعني هم عليه خو آزاد هسناكه تبيكو بسالانه قاشو دبيجن ما او هرم خبينا نافدن دبيجن ما آزاد كري بس انسان خو آزاد هسناك دبلوي د سلطاري انسان خو آزاد هسناك ميزينن نه لباشوری کوردستان کوچبریک پرمزنه جوان تایبت جبه پولیتیکای پر ناراضینه خود آزاد هستن که جبر بره وحمو لولات در و دبحران دخلنا بيلاروسيا ضد 2020 قال لك انسان جبونا ويا چما ددمكو نه لهمبري صدام شرهبو انسان بفداخريه مازن شركرن بقهرماني شهيد كتن جبوكو ات پرچپ بوس ببوس باشوری کوردستان آزاد و به شركرن خوين رجاندن نه زارو كيمان شهيدان جبه سلطاري ناراضينه جبر حتى قركي كتنا ناف دزيه حمو هجري خو بداگر كران را دناف هفكاري كي پرمزن دنا جبر به روشوانا کو هي اساس يعني روش كي پر كم باخ جبر اصلا وهذا نكو بخاب قرار خانو كار مد يعني ها اصلا وهذا نكو بخازن نكار جبر وش رزقار جبر كو حتى داويه بنيوال دست داگر كران ده بنيوال دست دولت تركيا بله هفلت دليران ودگرن جمع وبحثي كر دسبيك اخافتنا خدا وهناك خبات هناك دانستاني وچه بو اما خويات كاب قاسي كومند خازن انجام موند خازن نگرتيه قابي وي ديامين چبه بله مصطفى نها ام دنارن لفلسطيني بدهان روزنامه‌وان هاتنا كشتن جدر وي داخ يعني براستيجي سازين ام بحثوان دكن سازين کو قاشو دبيجن ام جبو پاراستنا روزنامه‌وانانه ادي د چرچوبه داخویانیا دمانه جوه ودتر نکارن تشتکی بکن ته هزاوان دست لا دریاوان جی نمای جبرویجی ام يعني وکی یکتیارا گاندنا آزاد ام هولدان خود دوام بکن ام جبو سلیمان سربست وره بردان جبو چارنوسای وره دیار کرن چی دست ما به ام بکن ام خبات خو بدومینن يعني د چی چرچوبه ده ام جارد يعني نامين خو دم بدم جبوان سازيان ريكن لي براستيجي او سازيان يعني يكتيا روزنامه‌وان ناف دولتي به روزنامه‌وان سينورنا ناس به كوميتيا باراستنا روزنامه‌وان به حتى سازيان دن ين ما في مروبا ين غريداي نتوين يغوي ادي بباندور بونه يعني دستلادار چه دولتا ترك به چه مالا برزانی به حتی ام نابیم پدکی گشی مالا برزانی دنابا پدکی بخودشی دبکو هنک کسایتین ولات پاریس کسین کو دلوام سروی ولاتی دهبن لی دستلاتداریا مالا برزانی او براستی ایدی يعني اول دلی ارج دربه سازین دربه دانستان نب سازی دربه از وکو میناک بیشم 2015 بود 2016 بود استخمین دکم 2015 پیواژه ایرشن دولت فاشیست سرنسیبین سوره یکتر راگانا آزاد ویدامه رولک پر اکتیولی سوژن دولت ترک تشیر کردن به گلک سازی ناونتوی او سوژن دولت ترک دانا ناسین و هیچ هنک سازیش تکم تبگرد بنوی زوره ده تمام روزنامه‌وان سینور ناس و هنک سازیدن و گوت برسیب ندان وانا داخل یک ده جدر وانا حمیه یکتر راگانا آزاد به هیچ خواهی جوهری و چپ کرد پلان سازی که ویشین بره بله شخوانها چالاکین مجبو آزاد کرنا سلیمان و دوام بکن امی جبو دیشفره کرنا نتنه نامجار نتنه آزادیا حوالی می روزنامه‌وان سلیمان یعنی آزادیا رامان الباشور کردستان گرکی ایدی دولتا ترک ورا قد کرن یعنی اب مجارکی ایدی کردستانیه نما تنه يعني دكسايتا سليمان ده آزادية رامان الباشور كردستان تيبن بكرن نها يعني هوالا ناليجي بحثي كر خطرية لسر باشور كردستان بقشتيها يدبن سيوانا فيدا سلادارية جبوه بيوستي بسفربرية كي هي ام وكي كتيارا كهاندنا آزاد يعني بتاكليا خواه بدان مستندنه خواه ب سازی و دستگاه راگاندنه به ام وی بکن لی جارد ام جبو سلیمان و جبو آزادی رامان ام سفربر بن حتی يعني سليمان آزاد نبي آگاهی جنه ورگرتن ام بدنگ نمینن ام هر تکوشینا خوش بو وی که بدومینن و بحثا چالاکیاش بو پشگریا برخودانا مسیبینه يعني بدهان روج بآوائه کی زندی
تشتي النسيبين هات كرنج قامش لو هات شوباندن او براستيجي باندورا كي ويهبو نهاجي امنابين بالتمامي باندورا خبات وكاري وتيما شاندن تشج الي روجنا مبانين خطا راگاندنا آزادی الباشوری کردستان یعنی مصطفی بالا خوبده مشتر دسپیک ایجی گوت پدکی گلکی تنگاب نبایا داخویانی ندا و ند گوت وال جمنش یعنی دوی اصلی ده اب سیاستا پدکی ام ناز دکن یعنی ام و تماشاوان و گلی کرد بکشتیجی ناز دکن یعنی پدکی دروینه و نابیج وال جمنه اب بمیناک یعنی ببلگاب بدهان بویرم بویرنگی چربونه يعني نها هجر او داخوانيا جهات داين طنقابونا پدك نشانتش بوجي امي چالاكي خو خبات خو تكوشينا خوش بو سليمان دوام بكن امي ريندن پدك جو قاربه براحتي د حجرين وشارتي ده انسان ما بدنگ بك يانجي خباتكارن جبو ازاديا گله كرد جبو ببن دنگ گله كرد برايا گشتيره بدنگ بکن و تنه بکن امی و تجاری قبول نکن امی هزا خو وکی روزنامه‌وان باکور و رجلات سوریه امی دوام بکن بله چیز دست موره امی بکن لی مشترگوت او سازیین کو ام بحثا وان دکن مخابن او سازی ایدی يعني ام تكارم بيجن دحمه عالي عنده نما تكارم تشتكيش بو روزنامه‌وان ام بکن تنه د چرچوبات داخویانی عنده مانه يعني لباكور رجلات سوريا يجيبون هدف حوالي مع عصام عبد الله هادي داويجي اكيبا تلفزيون جن تي في يعني الشهيد نجم الدين شهيد كتجار ده حوالا ما يا روزنامه‌وان دليلا قابر بقراني بريندار بو ما قالك هولدان كر داخوياني هاتن داين در داخوياني كاتش كرن ايشين دولتا ترك دان سكنادن يعني او سازيجي مخابن يعني ديارة دستلاتدارين كو وصا لوان هادي نما جهل تكسي دكن ونما شرم دكن شيء ايدي يعني بلغين كو تيم بلاف كرن يان داخوانيين كو تيم بلاف كرن ايدي نما شرم دكن شبويجي لبرانبري بيكي بيويستا ام استا تكوشينا خو هين زيدا مزن بكن هين زيدا تر ام قاربن جبوكو ام لدجي سياسات وكرنين وان بهز ببن گرکی ام گندلی آوان دشفره بکن نوچین دربارن کرن و سوجن وان بتایبت جی هزا پاراستن یا گریدای مسرور برزانی تشتی گودکل باشوری کردستان ام کاربن وان دشفره بکن ام راستی آوان برایا گشتی یا جهان و یا کردستان بتایبت جی اشکره بکن ام دوی چاقی ام کاربن بهتر زخته لسر پدکی بکن کو يعني هجر سليمان كرن زندانه ده وبدهان كس قلم وبينوسا سليمان وكاميرا سليمان راجنه وخباطاوي بدومينن و بله نهلن كو سياسه ام پدكي يعني برايا گشتير نيم پار بكرن يعني دبن ما سياده وشارتي بمينن شخوا ام لروشا باشوري كردستان دنارن سري صدي چل جخا باشوري كردستان كو بسیاستا پدکی یا چوت پشتی رفراندوم کرکوک و هریمه کی برفرهش دست گله کدها دلیار اگر و باختصار بگو تا دمام پرنامه بله يعني ام بيكي ام بكار وخباطي بتكوشينه هول بدن سياستين وان ين قريش اشكره بكن و جرايا گشتيا كردستان رجي ديار بكن كو پدکی ايدي بفرمان و دبي استخبارات وميتا دولتا ترك تفدقره او تشتكي ايش بو قالي كرد ناكن وش بو ويجي قرتنا سليمان يعني برشاكش حزاران كرن وسوجين وان ينكل دخزمتا دولتا ترك و دجمنين قالي كردية بله هفلان نالين پردما نما اما هناك بكورتاسي بنرخينن هفل دليرجي قالك مجار بحثي كرن واجد دسبيك اخافتنا خدا انيازما مثلا ایرشتن سر روزنامه و سر کسی که جبر روزنامه و وی کاری دکه آگاهی دکره و پارو دکه آگاهداری جواکه رونق کرنا جواکه وای دکه دمک او ایریش نتن سر قاده کیه گور و مثلا یعنی تمام الهول رهاتا گرتن اما لسلیمانی قاده دربی بن کنترل پیدا کده پارتین سیاسی
هلوستا عراق يعني هريك مثلا مصطفى الكاظمي قدامك السروك وزير العراق وجي روجنا مفانك بو يعني اف هلوستا هي يعني تيري دكي يعني البت هناك بشتي قلت نص لمن هناك داخوياني هنا يعني هناك شو رجمبان باشر طيبتي رجمبان مخالف هناك دنگ چه بون يعني دیسا داخویانی راگاننا آزاد جالی هناك سازین چپمنی و هاتن داین هولدانین کو جبوی طيبتي شیار کرنا جبوی سليمان همجي جبوی بطيبتي بن بكرين الهمري روجمبان جبوی زختك لسر فداكيش چه به هولدان هنا بس تهركر نينه بنيرنامن جبونا بيا پێویستی هەیە و مادەم ئەم دەبێژن عێریشیان لەسەر ڕۆژنامەوانە عێریشیان لەسەر جڤاکێ و دەمێت هەنێ سازیین چەپەمێنیەنە هەموو جڤاکشی ji بووی کەسین ku mafê agadarkirina ji ber wê erkî radibin rastî êrişkariya tên wê demê civak giştî jî dema ku zext li ser wa çêbû demagirtin çêbûn kuştin çêbûn bertek nîşandayîn ji bo civakê jî pir giring e yani helbesta civakê jî li hemberî kêryanên bi vê rengî pir giring e ji ber esas rojnamevan ji bo vî mafî tê dikuşin ji vî mafî ev qes xeteriya li ser xwe dibînin te vê yekê jî li her derê kar dimeşînin dîsa kesetên rewşenbîr helbesta wan pir giring e yani em dema dibêjin başûrê Kurdistanê tenê ne ji pedekê îbaret yani heta gelek herêmê ku nav pedekê desthilatdar e belkî ji ber ku pir zextekê mezin li ser civakê heye dengên cuda pir nikarin derkevin ama rehestekî pir mezin heye yani mirov li ser bûyerên wiha re jî pêwîstikê ku raya giştî li derdûrê van bûyerê wiha jî kom bike ku zextek çêbibe dîsa ji hikûmeta Iraqê jî yani qanûnê wan jî hene ji bo rojnamavanan dîsa politiqayê ku niha wir tên meşandin di heman demê de ji bo Iraqê jî îmajekî baş nava çêkirin de raya giştî de ji bo ew jî berpirsyarin ku kesên ku li vê ax Iraqê giştî tên revandin berpirsyariya wan jî heye ji ber vê zextekî mezin li ser wan jî çalekên cûr be cûr hem hikûmeta Iraqê ji bo bi erkê xwe re be mirov lazim e zextek li ser çê bike dîsa lazim e şiyarî çalekên cûr be cûr kesetên rewşenbîr kesimên cudayê civakê mirov lazim e bertekê wan yani bihêz bike ku ji bo herkêm hem zextên li ser rojnamevan hem jî ji bo parastina Sulêman ev pir giring e dîsa saziyên navnetewî gerek em çalekên xwe heval Dilyar Cizîr jî beşdar bû ama lazim e em ji rojevê dernaxînin çalekên cûr be cûr em zextekî mezin li erê niha ji ber polîtikayên ku hene ji ber rewşa rojhilata navîn ku pir zêde şer û gengeşe heye hinek tişt cana bin siyah hinek tiştan de dibînin hinek rojev dibin hinek rojevan de dibînin ama lazim em hewdanê xwe berdewam bikin çalekên cûr be cûr çê bikin heta rojnamevan nameya ji bo saziya bişînin em lazim e ji rojevê dernaxînin ji ber حتى نهاجي سليمان جي وروجناموان الدنيا جي يكو جبور جبر وزاتن جبوي بإبرات وهاد كن يعني كشتن روجناموان جبو بإبرات شو روجناموان الدنيا جرتن جبو كو روجناموان الدنيا بترسينن جبر وي مادام بويرنجي روجناموان جي لازم بير بويركي خدي الهوالين خدار كمان چالکین جور به جور ام نبیشن اف قدر و اهما چه بو ذاتن کس جدنگی خانه که ایو صحتی و ثابت چنه بچالکین جور به جور به دستکا جواکی جی به دستکا گشتیر روشنبیر کسیمن جدا اکو لدیجی و سیاست ناراضینه gerek em bikarim zextekî mezin serpedekê çêbikin ku bikarim hevalê xwe Parîs. Bel. Hevalê dilyar yek deqeme tenê maye em ê pirsexayê dawîj te bikin. Niha demek berin wekû yektiya raganna azad endamtiya we fermî hata qebûl kirin di sendîqayê Federasyona ew rojnamevan Arab di wî çerçevê de tiştekî ku me re par ve bikin heye yani ew jî têkilî we heye da ku zorek li ser pedekê bikin da ku Sulêman bê berdar. بله يعني ما داخوانيا خب وان را بار وكرن او جي يعني لسر مال برا خو بلاف كرن او داخواني يعني مصطفى وكي نها نالين جي قوت براستي جي بويرا غزا هنا كي روجناموان عرب بقشتي بالوان لسر ورا نها من وكي ما قوت ما تكليب وان جرداني وان جي داخواني يعني داخوانيان گوهاتن داین داخوانیان یکتیارا گاندنا آزاد وی دیترجی سر مال پرا خو بلاف کرن دنگ خوجی تولید دنگ مکرن ل دا آستکی راستی سینوردار جبویجی ام نکارم بیجن تشتکی پر مزن و بالکش کرن يعني او هزوان
وەکی چاوە ینی سندیقا ڕۆژنامەوانên باشوورê Kurdistanê dibin sîwana pedekê de ew jî dibin sîwana desthilatdaran de ne lê baş bû biraya giştî hat parvekirin û her kes pê agahdar bû pedekê niha êdî wê bi hesab nêz bibe yani heger rojnamevanekî bira vîne yan jî sûcekî bike wê wisa veşardî nemîne û wê nikaribe ji ber wê niha ji me tê xwestin û ji hemû her xebatkarekî ragihandina azad di serî de û ji hemû gelê Kurd tê xwestin ku hîn zêdetir em zextê li pedekê bikin ku me wê neçar kir daxuyanî da û li xwe min kur hat ku wan bixwe Silêman ravandiye û hiccetin wisa bi rastî jî di asta Kurdistanî di merojê şerm dike ku nîşandan em vê bihêlin ev zext hîn zêdetir bibe da ku neçar bibin Silêman serbest berdin û êdî dev ji kirin û sûcê xwe yên li dijî rojnamevanan li dijî azadîxwaza li dijî kesên welatparêz berde û vankirinên xwe herî kêm sînordar bike kêm bike car de ji xizmet û hevkarî û gulamtiya dewleta Tirk derkeve. Belê. Hevserokê Yekîtiya Ragihandina Azad hevalê Dilyar Cizîrê em spasî we dikin. Gelek spas. Hevala me rojnamevan, hevala Nalîn Dicle em spasî we jî dikin. gelek spas. Belê temaşevan hêja bi VOA em giştine dawiya bernameyê xwe şev baş.